Selamat datang kembali teman tu channel Automation. So telah hampir 4 jam perjalanan daripada Iniza ke Timosa. Alhamdulillah kami sampai di Timosa. So vlog ni akan diteruskan untuk kita sampai ke Penang. Ada lebih kurang 4 jam lagi sudah sampai di Penang. Okay. Overstimulated, think I need medication. I can't catch a break. I think I'm going crazy. Adderall and coffee, speeding on my heartbeat. Bum ba da dum bum bum. Don't pick it when you call me or listen when you're talking. No 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 no. I can't fall asleep without we. I can't stay away from my phone. My social battery is on E. Been out for a minute now, wanna go home. Stop giving a fuck. What's my problem? I think way too much. Yeah, I'm feeling overstimulated. Think I need medication. I can't catch a break. I think I'm going crazy. Adderall and coffee, speeding on my heartbeat. Bum ba da dum bum bum. Don't pick it when you call me or listen when you're talking. No 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 no. My friends go out on the weekend. These days I'd rather just sleep in. Now my serotonin's depleting. Nicotine withdrawals, I'm feeling. Stop giving a fuck. What's my problem? I think way too much. So hampa kita dah sampai Pulau Pinang hampa. Nana Ji, mamu dah bawa mai depa ni mai semua Pulau Pinang dah hampa. Apa yang kami nak buat hampa wai sampai Pulau Pinang ni? Cerita dah kita pi talang nasi kenak. Kita bawa pergi kenal depa nasi kenak apa semua calaunya, kasaunya nasi kenak. Jauh beza dengan belah-belah Pantai Timur punya. So awak stay tune tengok baby vlog ni. Stay by. Ciao. Pasang guys, kita sampai di Penang. Pertama kali, barai buka. Pertama kali kita main ke Mak Rafi. Kita bawa geng ni main makan Mak Rafi lah. Lapar sangat. Kesian. Ada orang Johor cakap mana? Lapar Tak ada, bukan lapar Okay, so kita dah kenal si enak. Ya, ni geng semua kenal Mak Rafi ni. Yang kita Mak Din dia maju, kita pergi soal semua. Muka tak dulu. Ni bawa betul si gandam Si gandam Apa betul Lemai ni boh. Alah si kena semua. Senyap. Okey, jom makan. 1 hour later. Pilih. Aku dah zoom kali ni. Kali kedua. Macam biasa, aku dah kali keberapa dah main Bukit Bendera ni. Tapi kami celebrate daily. Aku tak berapa kali aku kena. Ada. Alah. Kia. Young Money. Nicki Minaj. Justin. Show you off. Tonight I wanna show you off. What you got? A billion could've never bought. We gonna party like it's 30 and 12 tonight. I wanna show you all the finer things in life. So just forget about the world beyond tonight. I'm coming for ya, 'cause all I need is a beauty and a beat who can make my life complete. It's all about you. When the music makes you move, baby, do it like you do. Azam main, kita dah sampai di Bukit Bendera bersama Six Boy Yusuf pada hari ni. Okay. Senang clear Penang? Clear. So kita punya bawa tetamu kita main belah Penang, kita bagi cantik punya tempat. Okay. Dengan mamak tu.
Kami masak dengan mamak. Dah sampai di view Nero. So kita tengok apa yang kita buat atas view Nero ni. Stay tune. 2 hours later. What's up guys, welcome back to my channel. So kita dah bawa check in. So kita check in di Fort Hughes Town. So sekarang kita akan bergerak ke Padang Kota untuk kita kena mi sotong. Okay. Macam biasa. Kita membawa geng-geng suk mi. Okay. Let's go. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah ada di mi sotong Hamid Padang Kota. Mengenal lah, ada lagi di bawah sana. Tengah order lagi. Kita nantikan. Lain nama ni nama berhenti. Ha? An hour later. So guys, kita berada di Padang Kota. So 6 lelaki Yusuf ada di sini. Mak Yati mana petang di Padang Kota. Tell me why you still love me? Why do you love me? You know you shouldn't love me. Yeah, you still love me. All your friends tell you they hate me. You're the fucking shady. Couple weeks ago they were inside my sheets naked. Clubs so you can Snapchat. Titties out to Snapchat. I know that you do that shit just hoping for a snapback. Like you're just dying to drive, but you can't. 3 hours later. Raka. Teh tu. Hah? Teh. Tak. So kita berada di JTQ. Okay, kita tengok. So geng Yusuf akan berada di JTQ. Kita tengok masuk. Okay. So Usuk Boy berada di Siu JT dan tengoklah, dan kita juga ber-OOTD di sini lah. Tak apa. Okay. Sesi photoshoot macam biasa. Okay, cameraman. Panah Tapi tak apa. Demi keping amak. Demi tak apa. Ni cameraman ni mahal ke baik? Dengan member dia tak kira apa ni RM5,000. Wah. Okay. Goyang-goyang sikit Jangan tak apa main jauh ni. Nampak view. Idola ini. Amir Kail. Tuan dan puan, kita berada di King Diesel. So datang ni bila dah berada di Penang ni kita rasa panas Kita perkenal cendol. So ada 3 cendol biasa kat sikit. Cendol peluang mangga, cendol peluang jagung, air kacang. Oh, lain macam lepa. Yeah. Muka panas-panas belakang dah. Cendol Sulaiman. Cendol Sulaiman. Main peti. Jadi yang dikatakan definisi tak mau tinggal dengan kawan. Oh, main apa-apa pintu. Oh dia. Hello, what's up guys? Welcome back to my channel. So petang ni day hari kedua di Penang. Setelah berehat daripada pagi tadi,
Kita ke daripada sungai kita pergi nasi Gandak Sulaiman. Kemudian kita pergi ke Armada Street, berjalan-jalan ni bawa mereka pergi main kabak. Kemudian kita ke JTQ. So selesai lah semua program-program kita. Program dah sangat. Share. So sekarang ni kita nak ke lagu. So sekarang ni kita nak ke Batu Feringgi sebab dalam tentatif kita kita nak main mandi pantai. Okay, so kita bawa mereka ke satu tempat ni yang dikenali sebagai Kompleks Senja Bayu. Okay, so Kompleks Senja Bayu ni lah memang buat mandi lah di pantai di orang tak di belah Penang ni lah. Okay, so malam ni kita akan lepak di belah-belah Batu Feringgi. So tengoklah video ni sampai habis. Okay, kita jumpa di sana. Ciao. Hello guys, kita dah sampai di Feringgi Bay. So ini berbaki masa yang ada. Kita akan cuba agak mandi sekarang ni. Lepas tu kita akan ada fire show. Bukan free show lah, fire show. Free show sekarang. Ni soalan Miro tadi, ada tak wow? Janganlah kata. Oh, sorry, tadi kau. Okay. Kita jumpa nanti. Okay. Kita baru habis selesai mandi. Oh, agak gelap sikit Jadi kita nak tengok fire show malam ni. When the lights are out, my heart is your home. When the stars are crashing, your heart is my home. And it goes on and on and on. Love goes on and on and on. Oh yeah, oh my darling, what did you inside this room? 'Cause I wanna touch you, baby. I wanna feel you too. I wanna see the sunrise and your sins, just me and you. Lighting up on the road. Let's make love tonight. Make it love forever.
Azhar guys. Tak ada lampu guys. Hello Azhar guys. So kita kembali dalam vlog malam-malam ni. So ini adalah malam terakhir di Penang. Cahaya dia. So malam ni geng-geng lelaki kita akan bersnorkel. So kalah akan belajar MACD. Bukan kan? Tengah. So kita tengoklah malam ni. Hello what's up guys, channel. So hari ni the last day kita berada di Penang. So ni dia perjalanan untuk kita balik semula ke negeri Terengganu, to Yuniza. Okay. So alhamdulillah 3 hari 2 malam berada di Penang, sangat memberikan satu pengalaman yang sangat baik dan juga memori kenangan bersama dengan geng Usuk A. Okay. So untuk sebelum kita balik ni kita akan ke Pamak Western. Okay, so kita bawa lah depa ke Pamak Western. Makan apa di sana. Okay. InsyaAllah lah. So daripada mereka ni Pulau Pinang, Jabatan Pulau Pinang. Kemudian ada sekali lagi. Okay, Pulau Pinang ni. Okay. So kita jumpa di Pamak Western. Ciao. Hello what's up guys. So macam biasa kita dah sampai di Pamak Western. Okay, nak abang cerita kita order daripada 2.50 tadi lagi. Okay, Kempak bawa makanan lah. Dia okay, biar apa-apa kita makan lah sebelum balik. Ciao. So guys, so alhamdulillah kita dah sampai balik ke Yuniza. So masa itu saja untuk vlog kali ni. Thank you so much untuk dah menggemukkan diri untuk 3 hari. Vlog kami. Nantikan vlog kami. Gelak. Last kali tak ada dah. Terima kasih anda telah menengok video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, komen dan share. So di next video kita seterusnya. Jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.